Zibai ule tuntum chu kan khuwa tia chuang taka kalo soi ve thin Hortoki lama zin hawang wo Hortoki hi tlonglui kama khorem nuam tak mai ania Kolasip district chung ani aizola tang hian kilometer som sari vel hla ni in Dakar thum tlan vel ania video top lama hian Hortoki ti Hming aput chante kan la soi chaudona atop thlenga milo thlir sak turin kan ngen masa cheu tuna hian kon pui veng la ya kanom meka hela hi Hortoki peng ni in heta hian kan peng don ani kon pui atang hian kilometer som priat emo chawa hla ani to a minute somli panga vel tlan ani thung tlongkam ruama ani awangin kan chuk tlan de ungar don ani helai hi kutbul missionary kai pam na peng kha ania kutbul kai hi Mizorama missionary ronlut masaber Reverend Williams an March ni som panga sa hazaret som ko pakhata Mizoram aron lua chanchin tha ashilna masaber kha ani tichuan kan tlan zela dinglama kong peng hi Hortoki rail station panna kong ania helai vel hi khothar ania hun engomatilai khan VC ten ram thein helama hian chungko engomazat anin peng belve to bok ani tuna kan zo mek hi lungpher le ania helai vel hi no pan laia kan tal tamna ania lunga lengin mitha thilaron langjut zut mai tunma ka chuan helai hi kholu tantirna ania mase tuna chuan khualo thang zelin kan pel to lama khan kan soita kangin khothar veng awm to ani ti chuan hei khochung kan luta khoton tirlam hi veng chak ania Hortoki a hian tun din huna chung kwa zanga somriat panga omin mishing sangthum za somli vel an cheng me kani hei hi kanu te in pui ania Hortoki concrete in ding masaver ani venge hi ti hian veng lai kan lut tran chia veng thar lama kan peng le lokang Hortoki a hian YMA branch pathuma oma chungte chu veng chak veng lai le veng thar te an ni chiat nia te chuan joint YMA min an lain troi om vek thin ani so PWDIB ni in Hortoki khol buk om chun ani mai ome ti hian veng lai kan thleng phei le a veng thlang lama kan tlan thale don ani helai playground sirvel hi Hortoki kholu ama satu te loin khwar na le Hortoki din tran na hun ani Hortoki khwa hi kum sanga chakwa somthum pariat khan ading tana atira chuan kon puya tanga lo le chukthla chungkwa pariat chau ania Hortoki a hian koshan pol sang aum ve dia biakin neya om koshan ding te chu Presbyterian UPC Northeast le Mizoram Catholic Church EKK le 7 day te anni kumsaka chakwa somli pathum khan primary school din tran ania tuna hian zirna in hi high school thleng awm ani kumsanga chakwa somnga palia village council din ani
kum sa kha zakwa somnga pakwa chhovel khan Hortoki le kon puin kar kong hi lai chan ani Hortoki ti hi vai tong ania thlai chi khat re ro ti na ani tunma khan khung hailakan di phai vai ho khuan sumdong turin long mangin longlui hi anron zo chho thina chu tunma longlui dung khuaten cha khain lakna berpo ani heti hun lai vel hian longlui kham zongin re ro kung atluwa chu an luya suar asiama chulai chu vai hovin Hortoki dar re ro suar tin an soi mai thina heta tang hian Hortoki ti hi khominga apuzui tamai ni in an soi khotai matak an nia fura zo a tui akam rualin longkama hian thlai huan an siam thina longkam dul an hna le thlai tui hnai tak tak te hi Mizoram tui berber le aizol bazar shalnuam berber te an ni alum dewa wangin atlo hun nuam ber chu November atanga March thlai hi ani ome heti hun lai hi longlui po anoma amoi hun lai ber ani huni nei ani chuan zukzin vela nuami ti ngai karing video min lo thlir saka wangin kalome khonga in video min lo like sakla min lo la subscribe lo chuan min lo subscribe ve don nia kun man nuam ule Come on.